Siyabingelela abazalwane kwelihle igama lomfelwethu Jesu Kristu waseNazaretha. Njengenjwayelo uNkulunkulu wami Nkosi yami siyabonga. Kumnandi bazalwane ukuhlala nani. Sishare indaba ezinhle, sidinga indaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu. Kule channel bazalwane njengoba igama lithi Theocracy Networking. Kusho ukuthi umbuso, theocracy, a kingdom that is ruled by the laws of the living God. So sishumayela umbuso kaNkulunkulu ophilayo, umbuso kaNkulunkulu ophezulu konke, inkosi yakhona uJesu Kristu owavuka, inkosi yamakhosi, Jesus Christ of Nazareth. So sishumayela ivangeli leqiniso eliphelele lingaxutshwe nalutho, ivangeli likaJesu Kristu. Then sishumayela intando kaNkulunkulu ephelele ekupheleleni kwayo, ukuthi singabombuso kaNkulunkulu simbulane nendaba ye-identity. Bonke abakholwa inkosi uJesu i-identity yabo ngokwesu likaNkulunkulu ophilayo. So ke siyabonga abazalwane kakhulu kini nonke uNkulunkulu asenilekelele nayiqonda into uNkulunkulu asithume yona saba ingxenye. Siyabonga kakhulu abafakazayo nabamanathi ukuthi impela siyakwazi kuyikho siyambonga uNkulunkulu. Laba abangakaqondi nabasafighter naba-athekayo ngicela ukubazisa ukuthi siyabathethelela, siyabathanda ngothando lukaJesu Kristu, asinankinga ngisho incane, siya-understanda nathi sake saba sesimeni lapho simelana khona nezinto kaNkulunkulu wethu. So ke siya-understanda futhi siyakholwa ngelilanga soke sinabo sijabule ndawonye sekudlule konke lokho okunye. So ke namhlanje ke sinomntwana kaNkulunkulu lana uzozisho igama nesibongo nendawo avela kuyo. Emva lokho ke bese esho ukuthi uzengani yini emholele kule ndawo egameni likaJesu. Siyabingelela mfowethu. Ngiyazi ukuthi uyindodana kodwa ngithanda ukubiza ngoma brother because simunye enkosini uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hayi, ngibingelele bonke abantwana bakaNkulunkulu abasabalele umhlaba wonke. Sibonge nje egameni lenkosi yethu Jesu. Igama lami ngusithembiso okaDlamini. Ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngomusa kaNkulunkulu. Kwaze wafinyelela ekutheni ngidele konke ngomusa wenkosi. Ukubula ukubona ukuthi kunesidingo esingakanani ukudela konke. Ngiqhamuka ngasendaweni yaseBergville. Ephi nendawo ikuphi province? Ikhona la KwaZulu-Natal, endaweni ekuthiwa eSerudile eBergville. Amen. Siyabonga kakhulu. Mhlawumbe umunye aba nombuzo. Abantu bakhuluma ukudela konke. Yini ukudela konke? Mawuthi udela konke uyibona ukuthi udela konke. Wenzani mawuthi udela konke? Sesiqala mhlawumbe. Ngoba vele kuhlangene konke ngofakazi wami konke lokho. Ngizoqala nje ngithi into ekade singibona sonke lesikhathi ukuthi umuntu wayena umuntu uqobola ukuthi umuntu ngaloko adalwe yikona baba. Yes baba. Ngalendlela ukuthi uNkulunkulu uqala medala nje umuntu wamdala wamenza ubomfanekiso wakhe ukuthi amfuze. Ukusho nje kukodwa lokho mongasamfuzile uNkulunkulu awuseyena umuntu. Kwathi ngenze ukuthi nje usahamba emhlabeni but usufelile already uba umuntu. Okay. Lokho kuhamba konke ke umuntu into eyiyona njengengane nje yakho baba. Ingane moyifundisa ingane ngeyimfundiso eziyakhayo. Kuyenza ingane incane ingane masedelela abazali ngasafuna ukuthuma kuseyona ingane leyo. Sekuyingane nje ngegama kodwa kuseyona ingane. Yona into eyenzakala kithi nasonke ukuthi ubuntu bethu ubuntu sisizwa uNkulunkulu ngomthetho wakhe noma ngezwi lakhe ukuthi sibuye sibe umuntu. Kahle. Uqala nje lapho baba. So ukudela konke singakusamara sithi ukudela konke okulwazi olunye uzofunda ngokaNkulunkulu nje konke. Ukwenza ube yilomuntu owudala ukuthi ube uyena. Okay. Ngomusa wenkosi. Ngaphandle kaNkulunkulu umuntu akasiyena umuntu. Akayena nje umuntu. Then uNkulunkulu asimboni ngamehlo enyama nje basisemhlabeni. Kodwa usinikeze ini? Imithetho yakhe. Usinikeze imiyalo yakhe. Mase igcina lo miyalo yakhe simunye siyahlanganyela naye. Singabantu kuye. Then siyaphila kuye. Kodwa mase singayilalela imithetho yakhe sihamba ngendlela yethu nentando yalelizwe then sifile kuyena. So ke siqhubeka baba. Uqala nje lapho ukuthi iyona into eyayingihlupha kakhulu mina ke ekudeleni konke kuvele nje ukuthi bese senginembuzo eminingi ekade nje ivela ubala nje ukuthi mangibuka abantu bafundile sibadala but imiqondo ngathi mncane manje. Sikwenza konke abanye bathola nanemali bathola ukuthi nje igaba zempilo ziyashoda kakhulu. Kugcwele kakhulu nje kumnandi sibenzayo but mawuthi uyabheka ziyashoda igaba zempilo baba. Iyona into ade nje ngicurious kakhulu ukuthi kwenzakalani la.
uyaba nemoto nayo yonke inkolo uthola ukuthi ngenze example ukhulile but awusafisi kanye sokugana onemali akaganiwe ingane nomntwana yabo zonke lezo zinto zenza ukuthi ungabe umuntu kahlahla uyena umuntu masunjalo sesekonakele ngalendlela ukuthi kudala uma uyabhekisisa kahle abantu bakudala babehamba zonke lezi igaba lezi kodwa bengafundile bengaqashwele emsebenzini professional yebo kunjalo kodwa lento iphelelisa umuntu abe umuntu iphelelisa umuntu abe umuntu yebo singakufaka ukusindiswa nje uba umuntu nje ukuthi ukwazi ukuhamba igaba ngoba plus fana nelwane thi kunazo zonke izinto esizenzayo sifana nelwane nazo zonke izinto lezo kodwa phela sesijampile zonke akusaphileki so chaos nako lokho kuyiphathi kaNkulunkulu ukusivezela ukuhlakanipha kwakhe ukuthi niyahluleka nini nodwa ngoba imini ophethe ubuntu beni identity ngaphandle kwami engithi yabo nje baba abantu ababendlela baphila ngayo uma ubheke into eseBhayibhelini kakhulu indlela yokwenza uganana ukuhloniphana ukunakekelana ukusizana into eseBhayibhelini leyo eyayenza bebe abantu bekwazi ukuphila ngemvelo nje ibatshela nje bengafundile kodwa bekwazi ukuthi ukuphila bebejabule bengabi na chaos kodwa ngesikhathi siqala singena ngoba phela i-world system ihlanganise zonke lezo zinto ngena nenkolo nani kodwa kusekutheni mhlawumbe mina ngokwami baba inkosi ingisiza ithema engichasisa kahle ukuthi i-world system kahle indlela abantu abayikhandayo futhi kuyachazwa nala indlela abantu abayikhandayo ngaphandle kokureference kuNkulunkulu leyo nto futhi ingozi ukuthi vele awunayo identity kaNkulunkulu awukwazi ukufuna uNkulunkulu uzogeja kwawena because uyena owenza umuntu vele so ugcina ungasaphila ke nje impilo eyiqiniso ehamba ikubambe ngoba sesibambekile nje akekho ongayibona ichaos balalini akekho ongayibona ichaos esemhlabeni ukuthi amajazi akhona abantu banemoto but kune chaos nje ingane zidakwa utshwala zincane zithola abantwana zincane into engasabambeki yini leshodile yini lenzekile ukuphuma kokuhlonipha uNkulunkulu nomthetho kaNkulunkulu awuvela ukhona kubantu abantu bangena kwisystem lesikhona ke imfundiso ezinye umuntu udalwe ukuthi uyafundiseka ekulaleleni kwakhe bese ayikhonza leyo nto ayifundile akukhonza uNkulunkulu ngayo noma akhonza uSathane ngalo ayifundile uqala nje lapho ekutheni into edala ichaos kulana into esikhuluma kufakazi bami kuzothinta umuntu ongakholwa oyiphilela nje othi hayi angikholwa nje bese kuphinde kuthinta umuntu okholwayo nje okholwayo othi nje hayi ngiyakholwa mina ngiyayela esontweni anginankinga ukuthi ngiyakhoza uNkulunkulu ngiyamthanda bese ngena umuntu othini usindisiwe ukuthi ekahle uma sisakwe system izoveza lo ukuthi isystem iagainst vento kaNkulunkulu isystem yalelizwe include ini ile system include ini konke kanje ama education politics everything health system monetary system social media social network sports celebrations everything kahle nje anything nje singakwazi esingayi reference ezweni lenkosi kuba isystem esiyikhandelayo ekube yangelelizwe ngoba phela akuyizi ngombuso kaNkulunkulu so kube yakulelizwe enihamba hamba isibambe already judgment sesiyiqalile nje osibona nje emhlabeni kune chaos konke esivezelayo inkosi kona senize navelelo obala ukwehluleka kwenu ukuthi nihlulekile kuba ngabantu imini ophethe ubuntu kunini ngingakho uzozizwa mina nje kwayonke bengishawe lo ukuthi akwazi ukuthi ngathi ngimdala ngaka kodwa nginomqondo omncane kangaka yini leshodayo usho kanjani nomqondo omncane kunezinto ngiyabona nje ukuthi sengize ngile mnyama kuyo anginawo nje amandla okuzizwa ukuthi ngagana kokuqala lokho kodwa ngimdala ngimngaka ukuthi yini eshoda kithi kunobaba ababe benganga umuntu nje ngina 27 kodwa obaba babe no 21 ube sekumuntu omdala una 27 nje ba 2025 okay kodwa ngihambile zonke lezi stage ngihamba ngiyofunda nani ingqondo yami lokhu igxilile ufunde wathina kuphi ngifundile ngaze ngafika e-university ngaqeda ngangenza mechanical engineering yebo ngaqasha kancane wasebenza kwinkampani yenzani bengisebenza e-Rams engineering bengenza i-tool making khona i-tool making i-tool making ama-tools lawo i-tool making nje it's like sikhanda ama-components okwenza something leso esiyifuna nje yes namaphathi emoto amaphathi emoto so ubususebenza lo msebenzi bese ngisebenza lo msebenzi kodwa impilo imile kodwa impilo imile iyahlupha le stress ngifundile yebo but nje iwumthwalo nje kuwumthwalo impilo esingene kuyiwumthwalo so ingakho ngithi le video ifaka bonke abantu ufuna nje ukukhululeka qala bona ukuthi kwenzakalani ngami ngingedwa ngaphandle kokuthi ngithi ngifuna ukumkhonza uNkulunkulu ngithi ngiyanikela but ubone nje nawe impilo yakho ukuthi yes because uyena ophethe identity yethu nawe wahlupheka lapho ukuthi hayi konke engihamba ungakayizwa lento yevangeli ukuthiwa asidele konke yebo
futhi inkosi yabe singenzela kumusa ngalithola ivangeli kodwa futhi kunalento eyenzakalayo futhi ayenze kumina kuwo wonke umuntu osemhlabeni mase kufundwa ivangeli likaNkuluNkulu kuba ngazathi konke uNkulunkulu against kona esikwenza emhlabeni yini enze lokho isystem eyenza ukuthi yonke into ibe ngathi uNkulunkulu against thina ngathi manje kunzima ukukhonza uNkulunkulu kanti no imfundiso ekade ingenele sonke lesikhathi yenza ukuthi konke okwaziyo kuphikisana noNkulunkulu so kugcine sekunzima isystem elizomthethe yonke against uNkulunkulu against uNkulunkulu manje mase sishiya ungazathi manje thina against yonke into kuba ngathi akusaphileki ke manje kuba ngathi sizophila kanjani yila kuvela khona imibuzo ukuthi sizophila kanjani masikwenza ukuthi hayi basakwenza ukuthi ngawubona nje emhlabeni wonke njengamanje abantu abakhuluma ngoNkulunkulu kuvela abantu bebona ukuthi hayibo asakwenza ukuthi hayi basakwenza ukuthi sekunzima ngobani singenile kule system le against uNkulunkulu and manje mawusuthi wena uyasufuna uNkulunkulu sengathi manje kumele uyeke yonke into oyaziyo yebo ingoba vele ubukuse kwisystem wrong ungekho kuleka uNkulunkulu ngokwe experience yakho neminyaka yakho yes omunye uzothi hayi mina ngihambele kahle ngikwazile uganwa ngashatelwa then nginengane nomuzi ngifundile ngiright nje ngakho ubuqinisile lo muntu ukuthula nakho hayi ukuthula akanako baba nanokuthi ke enye into uNkulunkulu usijaja nje nangendlela esiyiyona ungaba nako konke imali ungaba nayo ushado wenze konke because iqiniso lelo abanye bayakwenza nje bebe nokuhlani phakathi lokuthi ngiyayifuna lezo zinto kodwa isystem iyakhelwe ngalendlela ukuthi vele uyazazela wena umuntu phakathi kwakho ngiyenze nje example encane yes ukuthi akumele ngiphakame kwabanye abantu kodwa isystem yakulelizwe izokwenza uphakame nabanye abantu uzothi ungafunda indlela otreatheka ngayo nendlela la usufuna ukutreathwa ngayo already sikwenza ukuthi uphakame uhluke phambi kwabanye abantu leyo nto iyodwa uyazi ukuthi akuseyena umuntu lo umuntu akadalelwanga leyo shothi awuseyena umuntu ukuthi bungazi ukuthi yena umuntu yona into isystem yenzile ukuthi ivale ukona kwethu nokufa kwethu singakuboni sisahamba because into uNkulunkulu ulethe ikhanya kwakhe ngezwi lakhe so ngesikhathi uze sola ila kuqala khona iconviction ila kuqala khona ukuvela ubuntu bakho bangempela ukuthi hayibo akumele ngabe ngenza ukuthi kodwa system ivane yakuvalela ukuthi ngisho wona ungaboni ngisho wona nje ungaboni uyibona right okay that's why umuntu uzothi ayikhamba kahle yonke into uhamba kahle yonke but deep down in his heart akukho right that's why ama divorce emangaka ayingamaningi ama divorce ingakafiki lemfundo but namhlanje divorce and abaningi abasashadela ukuthi bafuna ukwenza intombi kaNkulunkulu and sekuze kwaba khona nezinto okuthiwa IVF uthola ukuthi ingane inendlela ezalwa ngayo ukuhlalipha kwani konke lokho kwalelizwe ngaphandle kaNkulunkulu akukho kuphila njengoba nesihlahla mosikhipha emhlabathini sinjani siyafa ufish mokhipha emanzini uyafa umuntu uma umsusa uNkulunkulu ophilayo uyafa akuseyena umuntu nje odala uNkulunkulu so mengasena umuntu uba yini umuntu kahle hle masisungayena ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngithi uzothi uyisilwane noma yini ngizothi ingcono ufile mangasayisiyena ngisho njalo vele neBhayibheli usufile ngokusena umuntu uNkulunkulu akhandanga umuntu ocisha besilwane umuntu ukhande nje umuntu once wangaba umuntu awuseyona lento oyiyona vele so nje ungaseyona lento oyiyona so ufile ngoba isifisi nafanele ukuthi umfuso Paul sasifile ngeziphambeko zethu okay right so kwabalula nje ukuthi uvele ushintshe umsebenzi wakho kanjalo yini lenza ukuthi usebenza kahle imisebenzi ayikho ufunde mechanical engineering kusho ukuthi ubugudi kwi-maths and science so waphinde waqashwa wathola umsebenzi but ukuphumula nokuthula ngaphansi kwekho uyazibotha uyena umuntu angiseyena umuntu because i-system iyandisa ulwazi yandisa ukwanda vele kolwazi okungamela ulazi kwandisa nezinkathazo kodwa abantu bayakwazi lokho njengoba ngisho ukuthi sikhuluma nawo wonke othina bengakamtholi uJesu njengenkosi bengakamkhethi uJesu njengenkosi uyangena nawe la impilo nje yakho uwedwa nje impilo nje uyiphilayo uyazazela ngala une pressure mhlawumbe around abantu abakwena around wena because isystem ekulezwe ikhande leyo nto nje one ofundile ngizokwenza nje ngalo example ofundile ushawa abangafundanga ukuthi kumele ngibona ukuthi ngifundile ongafundanga uyashaya ukuthi mina angifundanga ngakho kumele ngilwe nami ukuthi ngizame ukuthi ngiphumelele ngaqala yebo nithi ngomakhelwane uthi nisaphila iqiniso yebo yini inkathazo zakulethwe ile system abantu bakudala bebeyiphilela kamnandi ngaphandle kwayo bethandana example nje lulu kunomuntu osebenzelayo ukudala besebenzele nje emasimini akhathala umuntu kodwa uthi masevuna isivuno ahambise nasehlobeni namhlanje uyasebenza usebenza kahle umsebenzi okulelizwe
kodwa kuzoba nzima nje ukhipha u20 ukuthi usize omunye umuntu yini le ubuntu abusekho ubuntu kutholakala kuNkulunkulu kodwa isystem yakelezo yenza ukuthi ingqondo zethu zicinane zisenze singabusaba umuntu onobuntu ngoba phela ubuntu buyilento eyiyona oyinikezwe uNkulunkulu ukuthi ufane naye ube ne-judgment erandi kubo abantu bonke ophila nabo so yizo zonke lezo zinto and isystem lezi ifundisa ukunganeliswa ukuthi greediness ifundisa i-covetousness ukuthi njalo uhleze nje ufuna ngine degree kufanele ngithole honors honors kufanele ngithole masters kufanele ngithole doctorate then kufanele ngithole umsebenzi ongcono ngithole iposition engcono iyahamba njalo iminyaka useretire umuntu ukhiphe imali zakhe kufanele ngiqala amabhizinisi ngithenge imisi uzefe nje njalo akukho nje ukuphumula akukho ukuthula so iqala nje lapho ubufakazi ukuthi iyona into engishaya kakhulu le ukuthi khona into wrong la alright khona into wrong but ngingazi ukuthi nenye into usindisiwe njalo ngalesikhathi ngalosikhathi bengasindiswanga kodwa benginalo ukuthi yini le shoda because bengihlezi ngumuntu nje o reference kakhulu kubantu abasemuva ukuthi abantu babephila kahle kunje yini le shoda ngani noma sengisindisiwe into eyenzekile ke sengisenje manje bengikhuluma nabantu nje umusho umuntu ongayisindisiwe sengikhuluma umuntu osindisiwe ke manje uzoyizwela na ukuthi yonke into ngathi wrong ukwenzakalani lo mbuzo ade singinawo ngizoze ngizwe ukuthi angibelong kule system kodwa ube bengakambulelo ngingakahlangani nanawe baba ukunibuka bengizwe ukuthi njengoba sengisindisiwe umoya kaNkulunkulu ngaso isikhathi uyayiphikisa lento engiyenzayo everyday futhi sekunzima ngisho ukuphila ke manje yini le shoda because yonke lento eyenzakala la iyamelana nezwi kaNkulunkulu ngizophila emsebenzini yebo kodwa ngenxa ungambuleleki ukuthi isystem esikuyo iyonke bekuba ngathi nje umuntu yona nawe zigadi ukuthi ungone kanti iqiniso lithi uma usa-under leyo nto yonke lo wengameleka awuzukwazi ukuphila ngendlela kaNkulunkulu sesekule msebenzi akulelizwe ngeke uzukwazi ukuphila ngendlela kaNkulunkulu oyifunayo efunakalayo because uzohlezi njalo ucompromise nje ukuthi ngoba vele indlela yokwenza iyona nto ayingibambile ke le ukuthi ingoba ngikholwa kakhulu noma kwenzakalani until ngize ngihlanganeke nale channel ngibone ukuthi nanzi lade inkingi system iyonke akusiwo mina obhedaba but isystem njengomntwana kaNkulunkulu engangivumeli ukuthi ngibe la kwaqala njengomntwana kaNkulunkulu ngoba vele isiyaphikisana nalokho ngenze nje example abantwana bakaIsrael babebusa umthetho kaNkulunkulu kukhona abezizwe abayiphilela ngendlela yabo aba-Israyeli nanso-ke le singisho ukuthi ifaka even umuntu okholwayo kakhulu ke manje wena osindisiwe uzozwela ukuthi uyakwazi ukuyiqinisa ngale ndlela ukuthi owa-Israyeli ngisho esevuka ukwenza ungafuni ukwenza umthetho kaNkulunkulu kodwa behlezi ekwisystem emtshengisayo ukuthi wrong awusakwazi ukwenza kanjalo kodwa kule system yangalathi noma singena kuyo angithi ezinye izinto iyayivumela nje wengathi akunankingi ugcine usu-adapter nawe usuthi hayi ngoba vele kukho wrong kanti kumele uphume lapho ukuze uzokwazi uphile ngala uzohlezi njalo uzibone ubuyiseleke endleleni ukuthi kukanjani ngoba ngeke uze uxubanise ngeke uze uxubanise ngeke uze kwenzeka so kusho ukuthi into yenza ukuthi ungabi nakho ukuthula nokuphumula usindisiwe ukwisystem usho ukuthi umoya kaNkulunkulu akathokozi ngayo yonke lento manje ugcina ungazi ukuthi yini ngiyayingcwelisa ngiyakhonza ngiya enkonzweni ngiyathandaza ngizila ukudla ngiyanikela ngifundile lokho kuthiwa ngikwenze ngafunda ngaphumelela but still angekho right ungasathokozeli kwemsebenzini manje ungasathokozeli ngisho kwemsebenzini sekunzima because manje uyabona ukuthi yini wrong because into ade ngishaya kakhulu ukuthi kumele ngisebenze vele so yini wrong ngalokuthi ngiyasebenza but la ngisebenza khona why ngicindezele kangaka futhi hayi ukuthi abanye abantu angibathandi ngiyabathanda abantu bathi akwenzeki asaphile kahle because angikwazi ukuphila lento kaNkulunkulu engifuna ukuyiphila manje ngizwa ngaphakathi ngifike lapha ngenza okunye izo zonke izinto zingibuza ukuthi kwenzakalani ngikhumbula nje kahle ngaze ngavaleleke ngingazi ngizokwenza njani kubuhlungu ukuphila kubuhlungu ukuphila until inkosi izingenzela umusa ukuthi nanzi into eyinkinga kahle system kumele uphume kuyo isolution yonke lento nenkululeko yakho wayithola ngokuthi wambulelwe ukuthi hayi isystem yonke yalelizwe i-wrong fanele ngiphume kuyo njengomntwana kaNkulunkulu lokho kusho ukuthini ke lokho kusho ukuthi ngiyawudela umsebenzi wami ngiyidela imfundo yami ngiyadela kusho ukuthi ngibuyele ekuthini ngiyophila ngani manje ngiyophila njengoNkulunkulu ngokuzwa nje ukuthi ufunani izwi lakhe then ke ngokweBhayibheli lokho kuthiwa ukuphila ngokholwa then all right qhubeka baba ngibona uphethe neBhayibheli kodwa usuneliseke kahle ukuchaza indaba yakho umuntu obelalele nje manje eqala ukuthi usefikile manje kuvuthwa indaba lokuthi hayi ke nasi inkinga ade nayo mhlambe noma ungehlola nje manje uthi yathi yafana inkinga yakhe ayichazayo lento engiyona usizale kanjani ngisizale ukuthi ngiphume kwi system
ngempela khona umehluko awuzwa kakhulu ngoba nje izwi lenkosi mawuphila under lona vele usuyihlukanisele ukuthi ngihlukanisele lona ila kuvela khona obala if ungenzi kahle nje oqala because wena njengomntwana kaNkulunkulu masazohlala endaweni ekuvumela ukuthi kwenzeke noma yini ugcina ucisha unembeza wakho ngaphakathi ungabusazi ukuthi wenzani. Alright. So izo zonke lezo zinto ukuthi simele vele ukuphuma akusho ukuthi sesingena ezulwini kodwa kuzosiza sibe under njengo-Israyeli uyahamba ngaphansi komthetho kaNkulunkulu kodwa esemhlabeni iyona nto edingakalayo yila uzokwazi ukuthi uvele obala ukuthi la ngihluleka khona Nkosi sengiyakudinga ngempela. Kodwa ngesikhathi usangcolisekile ulapho uzongaboni ngenze nje example uzothi ufundile uzolwa nepride usuku nosuku uyazi nje umntwana kaNkulunkulu ukuthi ipride ayifuneki kodwa isisima ke lizwe iye promote isebenza ngepride ukuthi usufundisa udokotela akusamele ufane nabanye abantu but kuza ngendlela ecashile ngizobona ubona amafruthi kuphela amafruthi awuzoyibona ukuthi hayi nepride kodwa ngumntwana ngihamba ngemoto enjani ngihlala emzini onjani ngifunda ingane zami ifunda kuphi ngihlala edolobheni uyabona ngidla ukudla onjani ama-restaurant ama-brand elokozana yes so izo zonke lezo zinto ezivela obala into kaNkulunkulu nje iba sobala njengoba ngisho ukuthi kulesikhathi samanje uma uzwa wonke umuntu inkosi befuna ukusivezela le message ngekhathi zakhe lezi zokugcina ukuthi sijaje sisala emhlabeni ukuthi siyahlulekile sisala emhlabeni simvume inkosi ukuthi inkosi ihlulekile sivume kuJesu sihlulekile yebo sicela usizo lwakho manje because nje yonke into ezali i-chaos lokho kodwa sokuyijudgment yenkosi ukuthi sitshengise ukuthi sihlulekile thina ehlisa ithuba lisekhona ukuthi siphenduke sibuyele abaye bazoba nesho ukuthi bavume phambi kwehlalo sokwahlulela kungasekho ukuthi umuntu uzoxolela ngoba umuntu uxolelwa ngapha nganene kwethuna yes wona lowo musa loyo inkosi esivulela ukuthi isivezele ukuthi ekuhlanipheni kwethu okuphelele sihlulekile manje akukho uyisola ngesinqumo sithathile sokuthi ushiye umsebenzi akukho ukukhumbula emuva hayi cha akukho kunaloko sengiyazizwela ngempela ukuthi njengamanje nanti uhambo lenkosi ila sengizwa khona ukuthi sekumele ngishintshe la nala ngoba sengiyafunda manje ususekhanyeni manje nezinto engekho right kuwe ziyadalulela sesivela manje and inkosi iyakulungisa manje kanti isikhathi usebumnyameni i-world system yobumnyama so bungabonakala ukuthi wrong since manje udelile lokuphumula ebumnyameni be-world system usungena ekukhanyeni kwe-system God's kingdom system then iwukukhanya yona so usuyayibona nawe la uhluleka khona usuyaqala manje uncenga inkosi ngisize la so then emva kokuba isikusiza inkosi uba nani nokuthula. Thank you so much. Qala nje kanjalo sisho ukuthi inkosi vele umthetho wakho nje wasikhuluma kanje akusukwahluleka abantu noma ukubatshela abantu thani ezulwini kodwa sithi akuze kungeneke ezulwini masilapha kuzoba nzima uma sikuleya system kule system ngeke kungeneke ezulwini ngeke kuze ngoba kusiyona kaJesu Kristu ngoba kuyona kaJesu Kristu so uJesu Kristu uyakhe system ngoba uyena uJesu futhi uyisango lokungena ezulwini yes siyabonga ntantana kodwa ke nje even before ngize ngibambe ngoba ungibuleleka ngesystem ngize ngakuthola ke sengithola ngoba kusipili kodwa lento beyingihlupha bekuba ngathi kuvela nje kuphela ukuthi izona esizenzayo emhlabeni but ngingaboni ukuthi into eyangamele konke lokho isystem lesingene kuyo because nonke umuntu even osindisiwe uthi ukholwa kube ngathi nje yizona ezikulandelayo kanti yini ingoba sendaweni wrong vele la ufunzwa khona yonke lento everyday so incwadi eyihlezi ngithi mangiyifunda nayo ingivezela obala ngesystem yakulezo ngingayazi ukuthi system sengize ngakubona nami ngoba sekufika isikhathi sokuthi ngivuleleke sengizoba ukuthi uyekhuluma ukuthi iyo system le ekahlahle hlezi ngifunda ngayo so iyona lento incwadi yiphi ke incwadi ngicela sibheke lapho ngoba Roma chapter 1 uNkulunkulu wamphula lencwadi kuwe and wena ubungazi uthi yini lekuhluphayo ungabe nakho ukuthula kodwa izinto ubuthi ihamba kahle usuzowasindisa nje usindisa odastile kunalesi sikhali esikhona ngaphakathi kwakho but ubungazi lento uzoyibiza ukuthi then maNkulunkulu ehlanisa ke nale channel iTheocracy Network ngembasi wabo sibuye echaza nabanye abazalwane yambuleka le uNkulunkulu esekwambulela direct lencwadi esizoyifunda econfirmayo soqala ukufunda verse bani sizoqala verse 18 mhlawumbe isihloko naso mbaba yes sikhona okay ngicela ukuthi sifunde nesihloko okay ngizofunda ungimiseke mawufuna ukukhuluma ke ngoba mina ngifundela wena ngicela nje sifunde nje yonke sizoyizwa nje kahle iqede neliso sesiyabamba okay isihloko sala sithi into ukuthe kwabaseRoma chapter 1 siqala ukufunda verse 18 into ukuthelo kaNkuluNkulu ngezono zabezizwe verse 18 isihloko nje sisodwa into ukuthelo kaNkuluNkulu
ngezono zabezizwe. Yes. Abezizwe ke vele abantu abangenamthetho kaNkulunkulu. Kusobala lokho. Kusho ukuthi baku system engayona kaNkulunkulu. Mangena kaNkulunkulu ekabani. Usho ukuthi kaSathane vele. Okay. Ngoba phela babili imibuso mbili. All right. So nje already intukuthelo kaNkulunkulu ngezono zabezizwe. Okay. Kushuthi nje lokho kusobala ukuthi lento ezokwenzakala izozivezela nje obala ukuthi obani abezizwe. Verse 18 ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini phezulu kwakho konke ukungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi. Ngokuba lokho okwazekayo ngoNkulunkulu kusobala phakathi kwabo ngokuba uNkulunkulu ukubonakalisile kubo. Ngokuba okungabonwayo kwakhe kuthi amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe kubonakala kwasekudalweni kwezwe ngokuba kuqondakala ngezenzo zakhe ukuze bangabi nakuzilandulela. Verse 21 ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu kabamdumisanga kabambonganga njengoNkulunkulu kodwa balutheka ekuzindleni kwabo inhliziyo yabo engaqondiyo yabamnyama. Verse 22 bezisho ukuthi bahlakaniphile baba yiziwula nenkazimulo kaNkulunkulu ongabhubhiyo bayiguqula ifane nomfanekiso womuntu obhubhayo owezinyoni nowezilwane ezinezinyawo ezine nezinwabuzelayo. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezenkanukweni zezinhliziyo zabo kukho ukungcola bahlazisane Verse 24 ngokuba uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo kukho ukungcola bahlazisane imizimba yabo baguqule iqiniso likaNkulunkulu balenza amanga bahlonipha bakhonza okudaliweyo kunomdali ongobongekayo kuze kube phakade. Amen. Verse 26 ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhehekeni okuyihlazo. uNkulunkulu wabanikela verse 1 kambe verse 27 verse 26 ngenxa yalokho uNkulunkulu wabanikela ekuhehekeni okuyihlazo ngokuba abesifazane babo baguqula ukwenza okwemvelo kwaba ngokuphambene nemvelo. 27 ngokunjalo nabesilisa bayeka ukwenza kwemvelo kowesifazane basha ngokukhanukelana abesilisa benza okuyichilo kwabesilisa bezitholela umvuzo ofanele ukuduka kwabo. Nanjengalokho bengakunakanga ukumazi uNkulunkulu wabanikela engqondweni ukunganaki ukwenza okungafanele begcwele konke ukungalungi nokonakala nesangabe nobubi begcwele umahawu nokubulala nokuphikisana nenkohliso nobuqili nokuhleba beyizinyevuzi nabazonda uNkulunkulu nezidlova nabazidlayo nabazigabisayo nabaqambi bokubi nabangalaleli abazali nabangenangqondo nabangathembekile nabangenaluthando nabangenasihawu abathi besazi isimo sokulunga sikaNkulunkulu sokuthi abenza okunjalo bafanele ukufa. Abenzi lokho kuphela kodwa babuye bavumelane nabakwenzayo. Amen. Uma nje sibheka nje iyodwa nje lencwadi iyasitshengisa ngale system. Yes. Okuyi-world system. Yes. World system indlela yokuphila yabezizwe. Abezizwe obani abangamfuni uNkulunkulu. Abangakholwa iNkosi uJesu. Abangenamthetho kaNkulunkulu. Yebo, abangenamthetho kaNkulunkulu. Futhi ngiyabonga lapho baba.
ake sithi wonke umuntu uyazi ukuthi ukhona uNkulunkulu lencwadi vele iyasiveza wonke umuntu uyamthanda uNkulunkulu futhi unako inhliziyo ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu futhi siyamazi ukuthi ukhona uyaphila yiko lo sitshelwa lencwadi ukuthi sithe simazi kodwa simdumisanga yena so ngale ndlela leyo kodwa nanso-ke lento ecashile ukuthi awuvani nje ube leyo nto awuvani ube leyo nto i-result yokuthi ungamfuni uNkulunkulu nangezenzo uthi umazi nenhliziyo lakho unembezwa ukuthi ukhona futhi ngiyamthanda yena owangidala indlela yokuphila ofundiswe yona leyo ndlela yokuphila yabezizwe so iyona-ke leyo nto leyo la ingene khona ukusivezela obala ukuthi kumele siphume ngoba ezilonge sisakhona sizothi simthande phela uNkulunkulu simkhonza futhi siye emasontweni kodwa sizukwazi ukumdumisa ngeqiniso ngoba sisabanjwe lezi zinto zakulelizwe so sengicela baba sixoxele nje sihlaze down ke manje sibreak it down njengamanje siqale ke verse 20 verse 18 ngokuba intukuthelo kaNkulunkulu yambulwa ivela ezulwini phezulu kwakho konke ukungamesabi uNkulunkulu nokungalungi kwabantu abathiya iqiniso ngokungalungi yes siqale nje lapho nabo intukuthelo kaNkulunkulu ayizi kuphela ngezinto ezibhlungu kwakona ungakwazi ukuphila nje impilo right ube umuntu kusayiyona intukuthelo kaNkulunkulu ukuthi uthi umuntu nje udedeleleke wenze izono uzimoshe ube udla ama drugs nawo kusayintukuthelo kaNkulunkulu ukuthi wena awumfuna uNkulunkulu kodwa ukuthi awukwazi ukuphila nje kade sisho le kusaseyiyo nje nayo intukuthelo kaNkulunkulu ukuthi sithi sinawo kodwa sina peace akekho umuntu ongaphilela usizi emhlabeni uphilele ukukhokha ama installment uphilele ikweletu uphilele ukuthi abantu bazothini around wena uphilele impakamo yakho uzazi nje ngangenze nje example ukuthi isystem yakulezwe iyonke into eyenzayo engamfaka uNkulunkulu impahla zezodwa ziyafakelana ipressure uthenge nje inginizi ilonge igqoke ukuthi ngikuthenge mhlambe ngo800 imali eningi leyo mase ngisendlini na ngifunela nje skipper kuphela sika 70 rand kodwa ngeke sengifuna ukuphumela ngaphandle ngikwesystem evala ingqondo yami ngizodinga lo ubiza imali kukodwa kuyipressure lo shingo ngizosezela nje impahla lo ungena ngisho emotweni imizi nabo konke abantu usizi lodwa yini olenza lokho ukuphuma kwisystem kaNkulunkulu uphelela ukuthi abantu bazothini hayi ukuthi uNkulunkulu uthini kukodwa nje lokho nje kuyintukuthelo kaNkulunkulu ukuthi awuzukuphila kahle usasela emhlabeni ayikho umuntu ongaphilela usizi impilo yakhe yonke uze kunzima kangaka nje emhlabeni kusayikona lo ukuthi mshini uNkulunkulu kusayiyona nje intukuthelo le kaNkulunkulu singaqhubeka verse 1 verse 19 ngokuba lokho okwazekayo ngoNkulunkulu kusobala phakathi kwabo ngokuba uNkulunkulu ukubonakalisile kubo verse 20 ngokuba okungabonwayo kwakhe kuthi amandla akhe aphakade nobuNkulunkulu bakhe kubonakala kwasekudalweni kwezwe ngokuba kuqondakala ngezenzo zakhe ukuze bangabi nakusilandulela 21 ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu kabamdumisanga kabambonganga njengoNkulunkulu kodwa balutheka ekuzindleni kwabo inhliziyo yabo engaqondiyo yabamnyama balutheka yilo lelo gama lelo makuthiwa balutheka kumethi ngiluthekile okusho ukuthi ngithe noma ngiyazi into efanele nje kodwa ngaba nokulutheka noma nje ngivane ngabambeka yiyo isystem into eyenzile lento ukuthi siyazi indlela yokuphila right ngenze nje example sonke siyazi ukuthi isigaba somuntu ukukhula kusole emncane abe ingane azafika isikhathi sokuthi ashadelwe noma ashade iqhubeke impilo kube kanjalo kodwa ubheka impilo esiyiphilayo namhlanje usayibona ukulutheka lena izinto sikhulisa izingane ezingenabazali siphila nje impilo ewusizi kona kusawulutheka ukuthi asiboni futhi lo siyaqhubeka futhi sibona ukuthi impilo right even though sihlukumezeka kona lokho sawukulutheka ukuthi iluthekile sithola ikhaya ngaphandle komshado kunzima usizi lo ingane ekhula ngama single parents usizi nje lo into ukuthelele nje uNkulunkulu ngoba sishiya umthetho wakhe yebo siphilela utshwala siphilela ama drugs sithi yona into enjabulo usuphuzile imali yakho laphana uthi uqeda stress somsebenzi osebenzayo uthi une pressure imali yakho iphele usuyakhala futhi uthi akumele amseyiphelile uthenga imoto out of ipride inye installment ube ngaka usakwazi ukuphila usunosizi zonke lezo zinto lezo uthenga umuzi edolobheni ethile endaweni ethile ehlonishwayo emva kwalokho usakwazi ukuthenga igrocery imali yonke endlini emotweni then sekuphila amanzi manje efridge ukulutheka nje kukodwa lokho
into ukuthela kwaNkulunkulu leyo ukuthi ugcina usulutheka kuyo yonke lento uthi ufundile usumdala usungangami umsebenzi awusawutholi usune pressure uthi sengisebenze kangaka ngaze ngafunda futhi umsebenzi kumele ngithi sekwakheke ne-pride phakathi kwakho nje ubade ufunda so ufuna umsebenzi wena lo ongafani nowabanye so ufuna indlela leyo ukuphila ehlukile kunabanye mawukuthi ayivumi i-pressure zakwena ukuthi yo bazothina into bangafundanga mina sekufundile kukodwa nje lokho usizi kodwa uboni ngoba usaluthekile angithi uluthekile kona kulutheka nawo kona lo uluthekile ngenxa okungamazi uNkulunkulu wagcina wangena kulolu sizo wazi walivumela yabo i-system siyivumile yasihlukumeza ngenxa okulutheka yiko lokulutheka kuyingozi besilutha ngezinto eziphathekayo ezinhle ukuthi ngizoba nomuzi omuhle then usuyenyeza manje mawuphatha kwabantu ukuthi mina ngifundile ayikho imali awunayo kodwa uma kufuna ukuhamba ekhaya usunamahloni ukuthi bazothi ngisebenza ngiphathe ngishushe ekhaya kodwa uzozodala isikweletu mfethu angiboleka imali maningi ekhaya ngengiqhamuke ngaphethe lutho uzoba ihlazo manje mfethu abafowethu abangaze ngikhule nabo kufanele phela ngithi into encane nje ngibathe into encane ukulutheka konke ulokhu uqhubekile nje ungaboni ulokhu uyagqilazeka nje awuboni kodwa wena uthi khamba kahle ukuthi khamba kahle ayikho inkululeko uluthekileke lapho kodwa ulokhu uqhubekile wena uboni ayihambi kahle lento ipressure uzuyamukela usizi uzulamukele lokho kusayisijeziso vele sokuthi awumfunanga uNkulunkulu uzukujwayela usizi nje njengoba abantu uNkulunkulu ezobakhipha nje manje uthi asiphumeni kwisystem bayalwa abantu baliswa yini baliswa ukuthi sebejwayele usizi yabona abasafuna ukuphuma kulona so bayafight manje yabona ngoba umuntu utshela ukuthi lento eright so maze uzomtshela ukuthi wrong wena hayi wena usho ukuthi umubi wena ngoba lokhu qhilazeka kuyena sekwaze kwaba ingxenye yokuphila kwakhe so useyakujabulela kodwa hayi ngoba ekujabulela futhi uluthekile all right kuthiwa ngicela sibuyele nje kulelo lokulutheka futhi silo verse 21 ngokuba kuthe bemazi uNkulunkulu kabamdumisanga kabambonganga njengoNkulunkulu kodwa balutheka ekuzindleni kwabo inhliziyo yabo engaqondiyo yabamnyama khona lokho inhliziyo masemnyama ugcina ukuthi noma ubotha akhambi kahle yabona uma sethuna inhliziyo emnyama engabulala abantu inqwaba angabunandaba nje because inhliziyo semnyama yiko ke lo ukuthi ungenza noma yini ukuze ufeze le pride yakho ukuthi sengifundile nje ulokhu uqhubekile ngenkani ngoba inhliziyo seziyaba mnyama ungayiboni ngisho into ingahambi kahle even kuwena ake sibe specific baba ubhizi umuntu lapha ufundile waluthwa ile mfundo angithi waluthwa igama ititle ukuthi udokotela unesi ubhizi uJehova abantu uhoshula ini izizwe uyayibona sonke inhliziyo emnyama manje inhliziyo emnyama manje akaboni ukuthi lento irong ngoba kumnyama enhlizweni akusekho ukukhanya kaNkulunkulu nembezofile akaboni ukuthi irong lento ukuthi abulala abantu abezemhlabeni akaboni ukuthi ngokukhipha isibeletho esifaka uNkulunkulu uphambana nentando kaNkulunkulu ufaka isibeletho lomuntu intando kaSathane asikhishwe lesi sibeletho akakuboni ukuthi wrong lokho why ngoba imnyama ine inhliziyo yindaba na uluthekile ulutho yini imali ngoba yasebenza ulutho imfundo ulutho udumo yes kunjalo nje ileli verse uNkulunkulu angidulela lona manje yes siqhubeke verse 22 bezisho ukuthi bahlakaniphile baba yiziwula ufundile lo muntu ohlambile ngosho kwakhe kodwa hle oyisiwula ngoba nje awucabangi nje ukumelana noNkulunkulu akazi lesibeletho sifaka kanjani ngeke makuthiwa kasifake kodwa uSathane manje umfundisile wamnikeza amaqhuzu ama-degree ukuthi usufundile wanikezwa iphepha certificate hayi ngiyasebenza ngeprofessional ngiyahlonishwa ngudokotela uzokhipha isibeletho esifaka uNkulunkulu yini leyo ngempela bezisho ukuthi bahlakaniphile kodwa baba yini baziwula yona into eyenzeka kuminayo lo ngathi ngibone ukuthi awusingize ngisho university ngafunda kodwa ngiyazizwa ukuthi engathi abantu bakudala babehlambile ukudlula mina bengafundanga bona yonke into ngibona indlela babeyakhingisha imizi le abayakhaya bephile impilo nje bebe nezingane sikhuliswa abantu abafundile yes kodwa thina sifundile into esenza uzobona nje ukuthi sihambela nabantomazane siphuza utshwala impilo imile uzibe no35 kona lokho uyabona ukuthi ujeje uhlakaniphile ngoba ufundile sengize ngidrive ngisho imoto awuganile mawuntombazane uthola ingane ngoba nabazali banciphisa la emthethweni kaNkulunkulu lo imfundiso lesasiyithola ezazenza ukuthi umuntu akhule emqondweni basinikela ngalobukhazikhazi lo obonakalayo yibona ke lokho sukuyi result yokubona emhlabeni ukuthi noma usihamba ngemoto nani kodwa nje kunalowo mqondo ukuthi uyisiwula kodwa ujeje uhlakaniphile
and le pride ayibamba wena kuphela ufundile libamba nabantu bakini Ibamba abazali bakho wonke, abafundisile baba yeah, nepride uthi yeah, sengifundisile yeah, so ukuthi yeah. nokuthi ngisho ungenzani ebhedayo as long as kuzovela igama nje lokho ufundile yebo but lokho uNkulunkulu angakufuni ngisho uyaqhubeka wenza abanindaba as long ubambe lento nje ukuthi ufundile imfundo nje kulelizwe ikhiphe ubuntu ngaphakathi yonke into system yakulelizwe ngaphandle kwaNkulunkulu uphuma ubuntu kuwena kusala into ongayazi okay ngisho uphila uziphileli wena uphilela uthani bazothini ipressure nje unnecessary yebo kumele uthi uma uphila vele kunjalo ukuphilela abantu wonke umuntu kodwa ngendlela eright hayi ukuthi uqhudelana nabo hayi ukuthi ubamonele zonke izinto zivela ipressure iqhamuka kule system uma isikwehlula wena uyahluleka ukuphila kahle mangabe wena ikhambela kahle awufuni abanye bese kuwena so yonke lento leyo utshethe uhlakaniphile and ulokhu uyalimala uboni kodwa uyazi indodana ngisasebenza nami nami kwakungenza lokho nabanye kwakubenza uthola ukuthi umuntu esanda qashwa kodwa senihola imali efanayo kwakumnandi akubi mnandi kuba buhlungu kanjani mina kade ngasebenza futhi ubani hola imali efanayo yami mina ngine diploma mina ngine degree hayi ngeke athi umuntu angikwazi mina ukuba ku level ngine degree ngine honors so ukhathazeka nje uyaqala manje afuna usewutholile umsebenzi hayi sengifuna lesa sikhundla manje ake ngihambe ngozi upgrade manje ngifune iqualification engcono so that ngizongena lapha phezulu kuyabangwa kuyaxatshwana kuyaliwa kubhaliwe la nje basehla nje sofunda uyabona nje ngisho abazali baphethe usizi ngezingane zabo efundile abathi bafundile akusahambi kahle bayabona baze bepheshe bona ziningi izinto ezenzakalayo emhlabeni ziningi ezingamahlazo lento yobuntu abayilindele kulengane ilahlekile manje babhlungu ngalokho kodwa manje futhi le pride futhi babambile uthi ingane ifundile kanje kahle uthi ufundile nanjani sizozama ukukhava ngayo yonke lento usizi lo usuphila amanga ke lapho usuphila amanga ke lapho usenakuthula ngabantu bebone nokugula okungaka nje akusekho ukuthula yini enze lokho ile system kusayipunishment kaNkulunkulu ngezono zabezizwe futhi mzalwane siyabonga ngendlela engibuka ngayo isikhathi sesiside mhlambe ke makubize sibe no part 2 siqedele kahle ku part 2 ake sibambe njengamanje ukuze ingabe inde le video kakhulu mhlambe nje simasigoqa ke nje umuntu osethola le video lena iseluleko sakho singaba yini enze njani lo muntu kulokho asekuzwile kuloko esekuzwile ngizoyizenzela njengami nje nami engadlula kona uqala nje uyibuka impilo yakho nawe uwedwa ngoba akusiko ukuthi siyahlulela nani uyibuke nje impilo yakho uyiwedwa uzehlolisise kuko konke kodwa imessage enkulu kakhulu ukuthi siyamdinga vele sonke uJesu uChrist njengenkosi nomsindisi abe inkosi not njengenkosi eyinkosi nje ukuthi akwazi ukuthi asikhulule kulo lonke lolu sizi kodwa ukusikhululeleni kulolu sizi usikhulule simlandele sidele konke sikwazi ukulandela yena siphume kule system le yakulelizwe against uNkulunkulu already may against uNkulunkulu against even wena ngoba phela wena ungakaNkulunkulu wena uNkulunkulu omncane kusho ukuthi wena wenza into ongayifuni ukuthi bongazi ubambekile amen ngamazwi uzilimaza wena nje uzilimaza nje wena kwawena uqobo siyabonga kakhulu abathi ke sifisa ukuzwa ke manje ke sebezwe kahle bayathinteka bafuna ukukhuluma nawe eceleni babuze imibuzo ethile then ke bangakuthola kuphi abe ngangithola nje inamba yami iya WhatsApp iyafoneleka 073 93 73 777 kusho ukuthi 777 egcineni asiphinde futhi 073 93 73 777 kusho ukuthi o3 abathathu egcineni o7 abathathu egcineni then usithembiso khanyile sithembiso Dlamini sithembiso Dlamini egameni lenkosi ethu Jesu siyabonga kakhulu balaleli inkosi yomusa sibusise ngokuvuma kwenkosi siyathemba ukuthi izosipha lolithuba ukuthi siphinde sibonane futhi ku part 2 kanye nomfowethu usithembiso Dlamini egameni likaJesu amen.